Nebojša, ako budete sutra raspoloženi kao danas naš kolega Šoć, bit će protiv Farana barem 20 odmah. Trebalo bi, vidjet ćemo, nadamo se iskreno. Ovo je predstojeće dvije utakmice, dvije pobjede, bez kalkulacija na to drugom mjesto i onda se srećom na Europsko prvenstvo. Treba nam pobjeda protiv Farskih ostrva, što zbog pozicije Makedonija i što da im se reališemo za onaj neočekivan vreme za njih je to tako bilo čudo što su radili pobjede. A jeste, treba iz mnogo razloga, mislim da je glavni razlog da se i ekstra motivišemo pred odlučujuću utakmicu sa Ukrajinom pred našim navijačima. Svakako da su Farani malo neugodni, mislim, dosta i podcijenjeni od strane javnosti, ipak i jedva ih i Ukrajina dobila tamo jedna razlike, tako da ne smijemo uopšte da ih podcijenimo kao u prvoj utakmici i mora da se protiv njih maksimalno ozbiljno odigra kako bi se uzela ta dva boda, jer jednostavno je velika razlika isto biti drugi ili treći, lakše se dobija i grupa na Evropsko prvenstvo, tako da kad već imamo šansu sad za to drugo mjesto, treba da idemo 100% u obje utakmice. Kako ti djeluju sa igrača na treninzima, s obzirom da je kraj sezone, da su izborne, kako je fizička sprema naša ekipa onda? A iskreno, ja sam odradio samo jedan trening, došao sam jučer na pripreme jer smo igrali kasno u Njemačku ligu, tako da nisam toliko ni vidio i ispratio, malo sam radio i sa strane, neke golmanske vježbe, tako da mislim da nisam adekvatan da dam neku ocjenu, ali eto, teren će pokazati.